wekaba kakona oyinza okukoba oti n'akasinga katera okuvuga ng'enene disirike ayenene bw'oyida katono bakweka buti engoma enene nife abatuuse obugomo obutontono obwire miyandu twenda tubalage nti ebintu bikyuka ebitasobokanga leero bisoboka kisoboka hoyini yazo kuba nambandala tikisoboka akagoma akatontono wekaba kakona nambandala oyinza okulowooza oti n'akasinga kakuba ino nga enene disirike enene wedida abayiza miyandu kati engoma enene nife otutuuse obugomo obutontono omwize miyandu nendamba nga ebintu bisoboka kitasobokanga leero bisoboka hoyini yazo okuba nambandala tikisoboka kisoboka leka nakuwakana kyova bona abakazi bene bekwanira kisoboka muguno mulembe amasanalazo gabona agava mu idinda wano nga waife busoga ayi batuseera obanga n'essimu lyona likutabula bw'oba wakana buuza abafumbo mbu bw'ogenda obufuzi otekwa kulimba kisoboka ate wale wakuba oti omuyi wagaba obugaiga kisoboka omuyi wagaba obugaiga ng'ali mu numba Yesu byaka ali kuzimba kisoboka naiba okuzaalirangawo nga ye mwene wooleeta buyambi abange njaba tula ku DNA kale bambi oli ku YY media ndi Yazid Yolisigira owaife busado bikado nga oli kumbona tutandikire mu mbeera ya kemba mbeera ya vibe ngenda basuubiza nti ndakubaleetera kukubambya Abadongole ni bano engoma enene leero tutuuse obugomo obutontono bayize miyandu nga oli kumbona hoi ode yatemeera kuntebe gano YY media tuli mu bitundu ebyaidinda byenumbye abaami bano era nga ono yennayo ni hoi ekyembi ekiriwo tusobole kufuna yazo azirawo mulwaire yazo mulwaire era nga amulese nga ali mu idwaliro bamutere ku kanula nga tasobole kuba mu interview wabula n'akanti kanje ne hoi twogere ku music waibwe abaida batya mu kintu kino abantu bayogerera bigambo bingi n'ebindi bye batayidi aba musagana akati ebizira ku mitwa na magulu abantu bayogera so lero hoi tumufunye atukobere kuku bagire baba wayiza bakola ki biki hoi mwaida mu kintu kino mwakikyusa mwakuba abaliwo mboni mwe abaliku ayengambu bakubambu ti hadi waka mbuti mukosa na mani gaimwe mbu muliniye mwaja munanda abalaba ko baba bonanga mujati lyo baba werekera ko bali mukadisa so ndi antu waye ko kuni bambi ni hoya tukobere ko ku music janeye ngawe mba ku ndi Yazid Yolisigira bakali ku subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos hoyi tusangere kubona nkale baba chi nkwagenda mulesa nowo namulesa neno yetuba ene waifirwa kuba tosoboire kutuka waka ngoli osoboire otuke waka era wanina gaine wakubona gaine nti ndinawe envwa n'okufuna wano mu ghetto wetu emerera kwayinga obero famology abe mwabembe muli benzi oko byoti mukulu wange mulwaire wakobera abantu kitegeeza nti era niyembaire envwa ekyo kwamba ndi kuwayiriza ali muko musuda mudondo na icheni dinta ida kuba bulungi inshallah soka olamuseku abayenda hoyini yazo abenda hoyini yazo mbalamu isaku abagizi baifa abalungi mwe bali kutwenda mwe bali kwenda YY media ndi wano nomusadono ansaze kutuwayemu uko chendi nolundi idasala kuyazo kaye na muwayemu uko naye mutegere Abadongole ni bani ye batwogera ku bituufu obabbe byona mujja kubanga mubitegera olwalero ndaba kobera ku byensobola n'omudongole owundi yena aida abakobera ku byasobola lwakuba okugenda kwalema aye tulire ebintu mu dunia nyabula zene ziriri gyeitusa mwigombe ndi gya mutindi kamfati katoni mwidinda tukuta twaluma obubooli obuzungu n'ebikokokoko muna bayina ndidi nyimuso byatera okumbona waliwo nenagemye empuuta ku Europe aida nagibisaawo ku studio menye nduluda afuga abantu bayogera nga nze tyogera ati akatono kawere idume aya akakalenzi kaida kweitusa utye yempuuta kanalya nani owundi atalese syaka ayera naguma ngobyera nagiriya bwawuna kutyo tindi mulamu baja okunkubira ku tindi wontemya mba naaba mu maiso awo neiba yaibula endaki
era amairu ganduma nawuta kutajire mu kiyigo. Mwagana mutya ni Yazo era nendo tukobere amena gamatufu ni wani no wuwo yiba kuzaala amaina amatufu bandeta Mbago Isa. Mbago Isa mu industry eno nigwe beta Uncle HOE Omudongole. Oli Muslim? Yes ebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeyo mubidongo zembe etidi ngo Muslim ayo fala ku Islamini yawandi. Mpala kwera naja ni musigiti nasi. Tukobere waka nabazaire. Abazaire bange omuzaire owundi bamweta Rose Naigaga ati aime kitukiro azalibweyo etayo Butongole side da kalireyo. Ni yazalibwa aye nga sawa dinati aime kitukiro era nga zena yempanga alira betayo kitukiro kyabagole. Bugaya sub county. Abakuba ngati muvira buyende. Ye buyende. Kitukiro. Mama wange nazalibwe kaliro. Aye nga sawa dinati aime kitukiro. Yetuvuyira ife buyende ye bakoba era neyo yene. So mwagana mutya ni Yazo? Okwagana ni Yazo titwayagana na bwagana ne wabula twazalibwa tutyo. Ayi nga tituli balongo nga balowooza ayi tuli ba Luganda. Era Yazo yena ali bakobera amaina ge mulibonanga ge kuza kugange kubanga ye ni Mbago Yazid ate nze ni nze Mbago Isa. Kika muli ba family ndala? Tuli ba family walala ino ayi nga bakayire baifa ba Luganda. Mama wange azalibwa ni mama wa Yazo ba Luganda. Baise mabiro era bava wakawalala. So no kufuuka nti tuli walala bwe twatandika ekintu kino. Twajanga tukikulankola nawe kulankola naye ono tuyavu eno navu eno nitugwidagana kwawo nti tugwidagaine kwawo twaba walala okuveira. Okay, we nawo nondo nkobere okuva obuto wayembangako music omutandika otya? Music namutandika omwaka gwali gwa 2006 nali ndina emyaka 16 we ngewaka era nga wali wabembi benswezi bali bemba music ono mwene nga bwe mutuwulira ife bwetwemba nga bembi abo waliwo Musadaga beta Ngobi Steven abaawo Kadume Majidu ni bakulu baife nabaje wo Musadaga beta Steven Malagala ate nga yena mukulu waife kuba wachika chaife muise Muganza Malagala yagema kuba sadabo yatandika okola nabo kati twena bwe twajanga we bakoleire twanumirwa ate nga twena tubona tusobola zeni nino okutandika mwaka ogwo natandikira 2016 twaje wa Malagala yakiriza twaba mu group ye natandikire yo okwemba tiba kwega wabula okulankulanya ekyolina wajanga ofune experience ate wajanga okyongera kungogaziwa ayo omuntu okobambo nayegere wagundi okwemba yaba alimbye ayo sobola okuba ati ekitonde kyange gundi ne yange mako. So owa Malagala eno just mwali mu backing nga murapingira ku mento mwakolanga biki mwafulumikiza ko kolwembaga mukali wa Malagala natuuka mu group yali mu Malagala by then era tiyali ya Malagala muluna mu kiseera ekyo bajetanga HM ngomukyala bamweta Grace Nalubwamanga nagikulira aye nga Malagala ni Robert Rubyayi n'abandi nga nabalimu nga ba director ngole just na managing group eyo kube ne yali mwene bidongo kati nali nankatuuka nze we natuukiramu kwa ye munango ono yali ansoseeyo ku Yazo yaja 2004 nze naja 2006 nga okusoma olw'okukomyawo buti we natuukaawo nze nayegerawo okuba ekivuga bandegesa gitanga nkuba kugita nayembako twazaana n'emizaano so nali nga ndi wa mugaso ino nga nkola kire ngera bwe mbulawo bategeera nti nzirawo. Okay, so etujja kujayo buti muvuireyo mutandika muti ebyemwe ebyokuja mu studio okufulumya enemba ni Yazo okutandika ofulumya enemba kibairewo 10 twasoka twayemba nga buli omu ayemba yenka ayengera tubawalala twava kweno twaja ku Buganda twabako wa Budumulasi mwaka gwa 2009 ni 2010
nga tuli eyo wa Budumulasi twajako ewa Mukabya nga tukubaye ebivuga twayemba nga tulina oyo Yazid twalina ye wa Budumulasi 210 oyo producer Yazid ate nga mwembi twaba naye twavueyo twaje wa Mukabya twavayo twabako ni mukulu kiwewa Gerard tubaireyo Buganda kisera twali bana batonga okugana abantu abazeyi mwena muri bakulu twali bato nkukobeire nti 2006 nali ndina 16 years I'm now 32 so awutidio bana li mukulu oba nali mutayenga ntyo bwe nali so muvuireyo omugire Buganda biremye muvuireyo Buganda tukubyeko ebivuga twembyeko eyo tubaire ku Nisega wa Vincent tuvuireyo tuize kuno tugemagaine n'omukulu gwebeta James Musobya aba namulesa wano era awo wetwali mu group eyo twembyera naleta ekitese ekikoba nti twembe kwa Kemba kanongolo tufuni akemba ako tuna tuli badongole akanti twembe kwa Kemba kano naleta idea munange yajibayinga twaja mu studio lunaku lweba obanchogere nti lwebalondanga baba ise ife gabula kyabazinga omwaka ogwo gwali gwa 2015 is it 2014 yes twaja mu studio mu Bani Records twakola obwemba bubiri ako kasinga kaina akaamani katambula ino bakakuba ku radio n'okutweta abadongole nga Kemba ako kali Kemba nti kakayemba kubatida kubanti kali Kemba katya Kemba nti wala guno muziki mudongole hoyi ni yazo tuguti abwire kidongole dongoka guno muziki mudongole hoyi ni yazo tuguti abwire kidongole ababaire timudezama tutimolinda mutuliretali mabale kulinda nakasera tubawereze buti mutu wa matu ife muziki tususule mulise emyoyo ate mwawula abake ngufu owengome naliwa iwe soko gukone kuba nda kudongoka ife twaidyenga tunoireku ate nga tuli batayirire ife tuli badongo kibumba ni yatudongola banji batukoba anti abadongo tuli badongole twedongolere irala katonda ni yatudongola ole kitegera twajanga nga tubala badongole kubanga abantu badongole banji okay okubye ko olwemba twalubulira ino ayi nga abantu bakali kubategeera ngotwere ku luno lwadongoka lwemba ki olwali breakthrough yeimwe loma kuba busoge yatandika okutegera nti eri abaana abaidye nsobola okuba nti nolwo ayenga olwemba olundi olwaida nirukuba nirusandikire olwo balweta tikisoboka lulero tusoso okuba muwale nti kisoboka ino kisoboka sukali ogula kakaga kisoboka omwana omwene kabiri okuyita sirimu okuluma takulanga mandazi akulanga midigido je wadigidanga omaze okukuba olwo busoge banirize etya mwafuna mutya obuwagizi bwe twakuba olwemba olwo busoga yatwenda ino olwemba olwo lwakuba buli ku radio nga tuzira kikumi kyetusaswire ayi nga abantu balwenda bwende balusaba ku radio tubakuba olwemba olwo ku TV buli wamu ni TV nga katugeze nga TV da editali nti dikubono music satellite edikuba gospel music dona da playing olwemba olwo twewunya ensi eno TV da abalokole da bolembolo TV da wanedindi da bolembolo ngakatonda abaidukire so tuva ku olwo mwiza kulemba che twaiza kulemba lebeta tikabitya ntimeze nibonderega nga yetonsuzaza nibonsabire esala dindite zebyo tikabitya nibokolimanga yetifweza nibolama ebingi tibikola emundu ogama yakinga muzira isasi yisule busule idana kuswaza ole bwakwano musada omukobo otebyo tikabitya tia kalima wulire okwenda mukamwino byafuka byanacho butete kabitya evasite yange eyo ya mudongololo undi so twaida twakubola olwemba lona lwasandikira amaze tikabitya abasoga balwenda Uganda yona kubanga akemba kati kisoboka na akali akemba akatwala wadi ya folk song best folk song omwaka ogwo ogwa 2017 2017
kati 2017 2018 tikabita yatwala song of the year artist of the year twatwala wadieka kugamba twaka kasante abasoga batwenze. Okay, so ova ku olochi kyemaiza ku ekyakabi twaida twakubolemba baleta Uganda n'olwembo olundi baleta Taminaraga Uganda lunona tidi lwaki tulwamani lugama ebulungi ate kiba kirungi nenda akagamba ku kiba kirungi kwesoma olinda nga baleba akuwana ni Yesu atweni boyayitibwa okobera bagwagwa ati ndi mwana wa Katonda ifecha ife tulikyogera imwe abatuidi mulituwana kubanga mazima takakola nanwira omweto omutamive kyo kimulwania Uganda akobati omukobo oti otamira ati niwe ongulire naye Uganda akola ebirungi tibamusima omukozi w'ebibi oyogoba wana bendovu ewe omale bakuwane uwo mama neyo Uganda yasuze mwisaba okulwa omukaga kulwesanda awunda mu kyaki meya ati ambirambira yenda bamubone uwo atakunina akanisa puli omubiri gwidwire ensalo Katonda bali tulamula atya bana embako mumpola mpola irwa kuba nti abana Uganda okutwaliza walala ebintu by'amakulu balwawo bitegeera era olwemba basobola olwende ino nga tufuire nga tuzirawo endogere nangu bakobati nga Katonda atukoobwire era ekyo twakibalekera ife tubateerawo amakulu twagaleka we balyenda balitegeera bye twakobanga ng'ebyo abasudde bali biwulira buti abandi balikubiiramu oli kulama tiri kulama abembi mutiemu batawona kuisa twati yayogera ebigambo yakoba ebigambo binaye nga abantu abasinga ebintu by'amakulu tebabiwabwire saawe no woyagana abantu abatano abawazira kigambo ky'amakulu ayi nga ate tibona nsonga lwaki omuntu owuliriza lwemba luli kukoba kukola tibona nsonga lwaki omuntu owuliriza lwemba luli kwogera ku nsinga bweri kutambula ate iwe noyenda kintu kyakubuguka bubuguka omala ovuwe ogolole nga wazira kyosigayiza ku mutima tujja kunerabiriza olwemba lwime Kadaga lwaleeta ebizibu kiseera ekyo mwali mu kiseera kizibu banange mwayimba mama Kadaga mwamukoba ali kweyingizaamu ajja kufa kikutuko lwabawa bali nga tebagambagana naye mu byabufuzi yafa bindi batakamba yafa kansa ayi kigambo kyaidira waawo olwemba lwime wabona ku WhatsApp nga lubitagana kodya lwadutya bya tutategeera nako nti mama Kadaga baliko mubinga bajafa bali kwepankaye bajafa kikutuko tujja kubabola bajafa bajategeera bajafa kiwewe gajja kubamyuka aye nga twalwemba olwembere yaliwo nti Kadaga ngoma nene kyeninza okwogerako kati bwobinga omunene olanwira amafuta lita 10 onwira amafuta lita 5 ojakomawa kyetwali tuli kutegeeza kati mu kiseera n'ekirala ekyo twayembolembolo nga tuli mu kalulu ka seeke wawe babeera mu kalulu ka seeke nga waliwo abali kulaga nti bali kumwesimba kwaye nga niwe obona nga tibasobola wano ebiseera ebyo weba afulumikiza akatambike imwe engeri yafiire omukungu mu gavumenti nga afiire bakoba ati mwayemba muti ajafa kikutuko imwe mwawira mutya mu kiseera kino embeera yaliwo mwawira mutya bambi titwafuna kutya kuba ebigambo byali bingi ayi fe twali tulina omudulizi nti olemba lwaliyo ku YouTube nga lumazeeyo 2 years kati ng'ekintu ekiri mu myaka ebiri einuma tosobola akoba muntu oti yakigendereire kuba ife twayemba olwembolo nga titwidinga n'oyo ow'ekitiibwa n'aba aneesimba ku kifo ekyo kuba ife ebyabwe titubitegeera ife twakola kintu kiri wano kyetuyidika so titwatya nga twidi nti yenaye naajja okutwanganga tujja tulayo obudulizi ku YouTube tubalage ibanga ki ekintu ekyo lyekimazeeyo tumale tutereku n'ebigambo ebindi awayi muneerezera yatukoba kuwaire nga ebyabitanga nga baliko bati Abadongole babagemye babasibye bali babuuza babawambye ezira kyatuuka ku kwife ndowooza bona bakitegeera ate tuzira gwe twayatulira ku muntu yenena we naawo nga tujja mu music wa Busoga tujja kwogera ku otukobere industry ebusoga ojagere tani Uganda okutwaira walala okusomozebwa kwofunye okutoka gano gomututu mwiko kuva we mwali kuba tubona videos wale mwali nga mukali bato nga mwakatandika mwali butona ino mwali muzi YAZO buti yagenda takasobola na kuchina so ani akobya tasobola kuchina akolanga bukola akola okay so kana kemba batwigwire
abantu nga bakenda ino mwayogera mbo bafande bagenda bajja kukodi bagenda mu yala kodi biki kali kati abatwigwire kaidira mutayimu nti era bakatwigula tibatwigwire tulija kuba endongo batwigwire konkone njiwulire bwekona woboire ngamo kali oba oyemba kire tuje batwigwire tulija kuba endongo batwigwire jikonkone mpulire we batwigwire tulija kuba enguliko batwigwire kiniramu kinire munina iba toira mu birala ebyo kiniramu kinire munina iba ndikoza atole bali mu makulululo okali nga batudoganga tinga batudoganga abasago nga batudoganga nga batuyolanga abapolisi nga batuyolanga leka tudogemu leka omwembi avuimbemu nze ndio titiri kubona n'obwongo tibulikola aladisi awayu ene baluwa tidirikola ekintu bakirekula simama poti bikakola kafuyu bamutolawo bafande balija muyala ebyo ngoba kubitontono kubanga nti osibira mujera era ojja kujja okay wena otujja kwimalayo bambi ndini hoi abadongole ayemba ni yazo tasoboire kuba gano bambi mulwaire tusabire munaifu yazo mulwaire ayenza ogeza kuna kuba nti no aini kanula ali mwidwere tumuleseyo nakandi katwogereko kuni hoi ndakufuna ekisera bambi twirera tukali walala muri kwa media ndi Yazid Yolisigira obusedombi Kadaga kali kusubscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Industry eno nga mugicyankalinya muki twatuukaga nunga music wa busoga yalinga azamo vibe bulungi we mwidane ne mbade moti dalugero bintu ote byampalaniraku kwemba bityo bintu byagemayo ki lwaki mwafa ini style eno twasoka kulingirira kyekiriwo twalingirira ni n'abantu benda ki kubanga abantu bazira buyire kati music wa busoga alimu ekintu tijako banti obagundi ono na chembo obagundi ono na yemba ati obagundi ono bwaye na yemba ati ayinze kubwendi abantu bawese bisere byokuwuliriza tubatuukiza ku nsonga oyaganula ngati omuntu yalinda nga ebigambo tebiri kuidanga just ali kuwulira bwa kintu ekyo ole yatwaliriza buti ojo kubona ngomuntu yalesa olemba nga tasoboire kuluwuliriza buti ife ekyo kitwasooka otulaba takati be tulikwemba lusoga ayi tujatandikira ku nsonga kobokobo oti esawa mwami gundi esawa yeta banfune kulemesa mu byokola bwe kulemye yo tabuyo oli kitegera omuntu ni bwawulira bigambo bina aba ategeire kyolikoba mu kiseera kyene ekyo byansoke mbalamuse titutuukireeyo bwate ntumira ku abazaala omukazi wange ate kayiri munamugiza abakaire abazaala akabiri ojeno mwisuuka endala mugudya kayi endala etulumye eno olukoba be ife twategeera nti abantu bawese n'abantu bazira biseera so industry obusoga mwajagana mutya mu kiseera ekyo mweyidiramu twajagana nga nzibu ino olw'ensonga amazima gene busoga babaire tibenda ino kwenda nga tibatera ino kwenda chayiwe aye nga ate bona tobanenya ebirungi bibairewo nga bitono ebibasikiriza okwenda echayiwe buti ekyo ife kyetwakyusa mutakati be tulina okola ekirungi omuntu ayenda ekikyenga era nikyali kwenda kirungi katonda yatuyamba nti niba naife betwayaganawo ekiseera ekyo bona bakyusamu niba n'abandi abaidye nga batwagainewo bona baida nga bali kubala kusinga kuife wetuli kuba kati abaana bali kwemba bulungi ino video bali kola nungi n'okusinga kuife nga bwe twali oyagana bambi bona bali kukola buti abata abali kuida bali kukola birungi bali na kutusinga ife ate nga n'ekirungi aye kimaze okuida oluvannyuma lwaki olwa ife ababaire okumulembe guno basimba abadongole baani bagazampa baani abo kubagazampa kayibo batuli kuinuma batusooka oku aye era bakaliwo kale so bino ebyokwekuba amagi mbona mwekuba amagi mwayogera amafukule mulwanira baka stage eyo mwenda ku stage mbwine ki entalo diva kuki mwana entalo edo dibawo kubembya abandi aye nga abadongole
titutera ino tuzira ino fuje era tusuubira nti waliwo kyotuwulirangako okwo aye ng'ekireetera ekyo eriyo ekintu ekiba kuno ku mutima mu mirimu gyonna era bw'okibula nga nze nga ndikwogera mazima bw'obula ekintu ekyo oyinza obutasobola akola bulungi mu kintu kino kye tulina w'obula ekigambo gundi lwakyansinga n'okibula ku mutima osemba n'okusemba kansoke nkyokobera n'abantu osemba so nekireetera n'abantu abandi okulwana nti kaye abandi kimala kyabitirira baloba ogumiikiriza aye nga amazima geni omwembi omutuufu oba omukozi ow'emirimu omutuufu olina owuliriza mwino yaleese ki yansingiirewa bw'omala okitegeera weena wasinziira awo wakuba ekibita ku kwekyo weenaawo tunatera okumaliriza bambi ojja okola emirimu gyo ojja mu studio ebigambo byeyogerwa embo amaani gano ffe mweno gye mufunye mulina amaani ga lusifa mbukoodi abandi mwajamu nandaza tenaliyo abantu babyogereyo kyo kituufu bino mubikozi n'amaani gaimwe oba eriyo okuko omukono ogundi niba embiba nibo oba oli awo abasoga bona bategeere bajeeyo okubona batutumuke ngaimwe eziraja munanda ng'ayemba bubi ekyo kintu bakitaawo olwawaako omulungi we gwoba ng'okola kati omuntu yalowooza nti olina amaani agandi yegava aye ng'amazima genda ebintu bye tukola bandi bayire batwenda n'okusinga bwe batwenda balibe nti ni gavumenti erina okugemera ku bafaani baife okwongera okutwenda ni gavumenti ebagemereku ebe nikyetuwa kubanga ekyaibwe kitumala iti kitumala kusinzira ku kyetubawa nife twena twenda okwongera mu irala kuba amazima gene tukola ino okunonereza okusobola okufunira abantu kyetunaba abembe timujja mu parish development model emyoga tujijja baba ka sente ayi twabona gwa certificate twaje ofuna certificate okufuna ku sente de emyoga ayi fe twafunako music mumufunye muki bingi tufunyemu emikwano nze ndina wenja niwe nayagana abantu nga 10 nga batyaimawo nga ezena ndikwenda kujjaawo bona we bali kujja basooka bayetanze nga yetidye nga nvaire byakabi tidye nti oba ndidire emmotoka yakabi ninze mwene tyasoma ino kiryawo nti nasoma ndi wakabi nti oba ndina empapula ningi aye just erina lyanamba okubasooka yemberi imwe era nabamaliriza okunkolako nabalekawo nga imwe mukasimbi era n'abandi bayiraido ekyo nkifunye mukwemba ezira wandiwe nkitoyire then tulina n'ebintu ebindi ate tikirungi ino kujanga okoba oti kire kyange kuba waliwo embeera nga oleta no olina okukikoba kuku kuba abandi bakobambo mukubye music abantu abawire sente ayi sente omalira mukunwa kutamira n'abakazi so olina okobera abantu oti bemukoba bana bya bulimba ndiko kuna akayumba kange n'ensonga lwaki ife tuyidde twabanoonya okwegaana ekintu tikiba kirungi aye ate n'okuyikiriza ekintu tikiba kirungi butinze bwe nkobera omuntu nti tinwa era asobola okusigala nga awakana kati nze mwena atanwa ninze ndi n'osigala nga ndidi nti tikola ki tinwa ndi musaada musiraamu kikozesa kuwaira omwenge waira enjaga waira kintu kyonna ekitamiiza aye ate abantu nsobola oba bamukuba mwenkolera kati ole bwandagaana awo asobola okuba ati anwire anwa twamwagaine nga menza irugaire munaye nga bbe so ekyaba kirowooza bebenda basigale nga bakirowooza ayenze nkimenawo kitotiwe kiri then byetufunye music okobereko emikwano abadongole bavuga emotoka abantu abandi bajidi abandi tibajidi waliwo n'ebintu ebindi betasobola kujanga okoba oti kino kyange kire kyange abakazi tuli kuzimba amayumba era tusobola okubeeta mu tudabeeta muide tuingire oba obutabeeta kubeera ti musango osobola okweta abantu oba obutabeeta waingira wenka osobola okubatobese baida kwogera ebigambo bindi ati ngo bwobwenda nga boogera bo balinda Land Road lwanfulumyako liyanga bakubati yatulimba bakolesa bo bati bwalayisi baida kubyoga so omuntu ayina yatuka yaba nanga kitofu mwakosagana amalungi omuntu okola kyosoboyire munaka nkokobere amabati obuguze galiwo bagaliwa kizira kyekikukosa oba kyekikongera ku kasitoovu oli kusula uwo
oba osuze mabaati ki oba obulastize numba babbe kyoba osoboire saawa eyo timusobola atubanda bintu binene ino tubidaja nga tubikola mpola kubanga ni music ayenda sente ate nga nife eno byemuli kutubanda tubitamu sente so byetufuniemu era bida kujanga byeraga mpola bwe tunafuuka abagayigaine era muidategeera muno obugayiga eri ewotuuka nga tokasobola bwegaana eri ewotuuka nga amazima geno obugayiga tibweganika twenda amamotoka ag'ebbeeyi okuleka dino nde tuvuga ku dino abo bakakibooli abo abawagize mwe abawagira Abadongole HOE ni YAZO bali okugema microphone abawagira Abadongole ndi basaba busabe mwongere kutuwagira kubanga nife bene tukabeetaaga tukalina kubembera ku akwota eye ebintu bye tulina okubembera leka nini nkokobere kubanga twagemye enemba ina diti twadire kulo mulundi ogwo sawa dino ditandise okutambula tujaleta video dado mudibone butye nembe edeina twenze mudiwulire mu myezi 2 jonka tubenga tubongeire bali kubona banji enemba ku social media diri ku wandikoti Abadongole ku net ku YouTube kuki ofuna music oyo kasito wandika nti Abadongole abasoga HOE ni YAZO nibo wandika Abadongole kimala music omuyako ojja kubanga omufuna akembe eriyo ketwayembye kakoba nti nafunie asobola ogumira embeera domudongo we nafuna yasobola ogumira empisa do mama wabana wandereganga zena nakwesenda kayibuti oli kwenda ki kyonka kyendibuuza sorry ndeka ebyo byabitatoka ebintu byemwemba byona byampalanirako kukuba abantu kopa abakazi kyobona bendene embadde imwe ndikuboole kopa biki ebyo zebile badde imwe do era muri twaida twayembole mbolundi balweta kupambana nti enkoko esookeeko lyoko imesebo obwire bwa leero obusansaine ediya ndibona emambi esaze zukuka olikana kambati olina otakula meni walya hadi waka pays no gain without pain totyampe bofuna bwakikoti olumbe ife twaida mpola kutambula mpola nga tusonga mpola kuva buyende paka musite tuti ebintu byampaka opambana mukuku mewafuna obuwanguzi byenda mu ekibuli opambana mukuku mewafuna buchaire tambula twakubye nemba ningi so mwongero tuwagira nze mbaka kasabu kakase nti tujja kuba nimwe paka kali bambi tujja kusika wano ndakwira ndogere ni HOE ni YAZO wentamofone eno yatudda kwagana yetwagana mu bidongo bifo obwire tomana twogere yogere muku so buli projects debakola ndiri muida kubanga muditegeera YY media tuliwo tubaweza atusiza mu bitundu bya Busoga Yolisigira Yazid ninzemba woni banange mwe bali kubawonga mutubona abatuwagira tubenda ino abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos tijja kuswika bano bambi kwa inze nkubo inoku kangololo wife awaife wala yemvira wayeze ndi wabuyende zemvira busede mu bikado kisoboka engo yeda abana bakuloda mbala kisoboka ino enguli gyoguze kabiri okweitira kisoboka abakulembeze bene kabiri otwiba kisoboka ino omukazi yali omwirugavu kabiri okumyuka kisoboka omwana wa madamu kabiri okusemba sirimu okuluma takulanga mandazi akulanga midigidoje wadigidanga kisoboka omuwulu okukuba empinyi kisoboka munabe buguya watuuka mu senta yali akatogo amapapa ali bwe gaida gona yabegeta okwotekwa ebikado ni bumoni musikiri nifeneka yabigaita omukazi anakufuga asooka kugonda meya kulenga munjuka wena wakakasa wodema muntu kakuta muntu giro kisoboka ino muguno mulembe onenguzi munsi efuuse kazano oyatalyanga kwakali kuzalibwa olugambo n'enguzi byenda kufanana wabula ekibyawula ekindi kisasulwa ababuulira engiri nga balekana anti bwe boogera empola timwenda kuwulira kanisa niroji bali mu kuvuganya obwire bwe buzibe ndigabadigabana
omubuuza ovaaga ati kumba ali kulimba ali mu opposite kisoboka omupoliisi okwana omulogo bombi bakola bwirerekana kuwakana maala batatenduka endaba ditolawa kisoboka ino muguno mulembe kisoboka embaga okugita Kampala nga mwene embaga azaalibwa Kamuli kisoboka neiba okuzaalirangawo nga ige mwene woleeta buyambi tikisoboka kisoboka muguno mulembe wasomesa omwana nga waneibawo kisoboka omuyiwoga b'obugaga ng'ali mu nnumba yaiso byakaali kuzimba